Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alisa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya ti asawak ti pasuruan? Kagura na no kasjay nga adda ibagak. At ti kunak ket nasayaat ngem saan ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lisa diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging ka kadita, saan pa'y nakabirok nila kay mo iti trabaho na, Lisa? Ay na, saan pa'y gayam? Napingat mo't nagbirok iti trabaho. Saan ka numot amaaw-awat kadag iti ap-aplayan na? No kabailan la ko man nila kay mo ti construction. Ado ko mati master kan na. Ay nagayam, iti dayja kinakutong na, kabailan na ayamo ti ag-construction. Day tangarod, apay mo't ngamin akas day ti kinakutong nila kay mo. Jakman ammo, mangmangan mo't. Kat, umanay lat tangarodan ti sweldom dito nga agpapaay kada kayo nga agasawa. Ay kat iyan anay mi Imbagkit di taadda na ito dananang kantatang nakada kami abasit alote, nga imanay nagpatakderan mi mo't iti basit abalay mi. Sabagay dakilan atulong dayjay kada kayo nga agasawa, tasaan kayon nga agabang. Awan ka din at tinabiro ka matrabahom lakay? Awan nga rod. Nagngato mo ti standard dagiti master ka na trabaho? No na nga to ti standard da, di ijay ka nababa ti standard na nga ag-apply. Nagbasit mo ti pasweldo da. Sakit nagriga ti trabaho. Jak kabalan. Apay ngamin aya nga imikat ka iti call center apag trabahuan. Jak nga rod kabalan ti agpuyat. Jak kayatan ti pangrabi at trabaho. Marigatan akon. Ket, kasano nga rod itan, no saan kamot amaawat kadag iti pag-applyan? At nga rod mapampanunot ko nga aramidan, bakit? Anya day talakay? Planok ti umutang iti kwarta kini Uncle Bert. Kaya't kumit atuladan ni Uncle nga da negosyo na. Anya? Umutang ka iti pagnegosyo? Una. Ay, saan ang lakay? Ang mga numalugi ti negosyo, ket nakarkaron ngawan pagbayad mo. Apay aya akontraan ti planok, Lisa. Unaamat ngamin. Anya amalugi nga ibagbagamit. Madanagan naklaang lakay. Kasanuno saan kanto ang makabayad? Sumardeng ka man. Makamalas kamat iti plan-planwak ang negosyo. Anya aya ang negosyo ti plan-planwak? Kayat ko ti panganan. Tay simple lang nga panganan. Ngem kayat ko, tay mayat ti buya na a panganan. Tay nadalos kan sosyal akitaan. Anya? Anya ti kunam, Lisa. Umutang ni Andong iti pagpuunan na nga agnegosyo. Wen ka no nanang, umutang ka ni Uncle na abert. Soos kasano ngay no saan nga agbong ti negosyo na. Wano malugi kit de. Day tangarod mo ti ibagbagak nanang. Makaungot kit din. No apay mo't ngamin asaan ang makastrak iti trabaho. Kasano kat napili mo't ngamin. Saan na kayat tay asi-asi apagtrabahuan. Ken kayat na tay dakkel ti sweldo na. Ay katalaga amarigatan no kasta. Wan nga rod ananang. Iso abayan tayo Padasan na ati agnegosyo. Ay katuan no kasta ti kayat na. Naala kon ti kwarta ni Uncle Bert. No agrugin ton ti negosyo. Umikat kan iti trabahom tatulungan na. Apay nga'y anangala kan iti kwarta. Addan abangam a pwesto? Addan. Nagdawnak nga rodan iti abang. Isuan na ngala akon iti kwarta. Kat agrugita nga rodan adagos tasayang ti magmag na nga aldaw ti dinaw nam a pwesto. San pa'y ipatarimaan ko pa'y jay pwesto. Papintas iti kasta, mayat tibuyan na. Ket maayayo dagiti tao nga umaymangan. Ay na, saan ka pa'y akumit kita ngam aggas-gastos kan? Ipatarimaan mo inton addan kita. Mangrugi ka man ako na. Day taman lamang kong kontran ti aramidam. Makamu ka man laman. Sige, sumrekak nga rodan iti trabaho.
Agikat kanton ko nam. Kapilitan tatulungat nila kay ko iji pwesto nga inala na. Alangan mo't nga agmay santo kat pangananday jay. When ngam sayang matitrabahom dito eh. Sigurado ang marigatan kanton nga agsubli no addanton na alad akasukat mo. Barang lumayat to ti pagbanagan yung negosyo ni Andong. Ay, anyang nga rod gayam. Agsinatan ton. Kapilitan agayam. Ngam kanayon kanto apasyaran. Kanayon aktulat ta nga umay gumatang ditoy. O sige, imbagam day ta Da kayo matgayam ti masabat ko, Uncle Bert. Apay, nagapuam balasang ko. Iti trabaho, Uncle. Anya? Kung nagmano agnegosyo kayo kiniandong, kat no imutang kanya kiti kwarta, amom ka di? Amok, Uncle. Ngam umikata ko niti trabaho inton mangrugi ti negosyo na. Apay, saan pa yan ang rugi? Anya nga iti aramiden na? Ay na, Uncle. Papintasan na kanu pa di pwesto na ala na. Anya? Dayta ti imo na pinanunot na. Wan nga rod, Uncle. Di namot ngamin kayat ti paisuro. Malah, bayam iti diskarte na. Tinapatag, mabayadan na ti inutang na kanya. Mabalin mo ti umikat iti trabaho bakit? Nakagatang ako niti mausar iti pwesto. Ay katwan anya ngamin aputahe ay ati iserve talakay. Binigat nga agsusukat ti putahe, tapno saan ang maumadag iti customer. Fried chicken lang ti agistedi aputahe ta. Sikat ti agluto? Una, agtinulong ta. Sige nga rod alakay. Anya nga tilutuan ta iti mo na nga aldaw. Fried chicken, ken kumpur mi agulay dita. Uray dayjay pay lang ti iserve ta iti umuna nga aldaw. Ken free dagi jay, bakit? Kaputa umuna nga aldaw ta. Saan ta nga agsingir? Tapang papigsa ta iti pwesto ta. Anya? Inutang mo ti pinagpuunam? Ngam agpakan ka iti libre? Oy, adday ta ka man ako na, kontraan nakmanen. Di ka man mangmalas, sika, Lisa? Makapasurun ti kastang ugali ma. Makaamu ka man laungan. No di mo kaya ti paisuro. Andong, malugi ta iti panagprespresyom kadagiti makan. Awan mo't tubuan tan. Kunak ngamin analaka ti presyom. Nayunang mo't basit Di ka mangisuro. Ingato tanto ti presyo, intun umado ti customer ta. Kaano pay? May sabulan tan. Ngam awan mo't kita ta. Uray siya, awan kwartakon. Rumbang ko maapasweldoan nakmat taim mikata kiji trabaho, tapno tulungan ka. Anusam ka diti tumulong? Kandi ka man reklamo. Ay na, imbag tapi masyar kayo dito pwesto, tatang. Padasik man matimangan dito, ibalasang kaw. Mayat ka no kat ti servinyaw. Ala, agpili kayo iti sidaan nyo, tatang. Day taman iga daw, ken pinapaitan. Nabayag ajak nakaraman iti kakastakay. Mabit lang nga rod, tatang. Apay amay may sam. Niandong ngay. Adalaang na panaginatang, tatang. Kasta ka day. Ato yan ti order yo, tatang. Mangpili kayo, no sa dino ti kaya tso pagtugawan dita. Sige nga raw, balasang kaw. Manungay ti bayadak, balasang kaw. Bayan yung tatang. Ay sana mabalin anak kaw. Bayadak ti kinan kaw. Tanegosyo yukat nga rin ay taoy. Malugi kayo nang runa kat utang ti pinagpuunan niyaw. 60 pesos laang mo, tatang. Saan kayo mo't nag-soft drinks? Anya? Kasya at alaga ti presyo yaw. Wanaw. Binawasam. Kasta talaga, tatang. 60 pesos, no meat to meat. 50 pesos mo't, no meat to gulay. Kat no naglakanday ta apresyaw. Sapay ado ti serving yaw. Ay awan malugi kayaw. Ibagbagak mo't ka ni Andong, tatang. Di na mo't kaya ti paisuro. Masadsadutak to pa yan nga agbanbantay. Awan mo't maganganab kung agtrab-trabaho dito Naimbag pa idi agtrab-trabaho ak ijay pagtagilakwan ti frozen foods. Tada sweldo. Ngam dito'y ngay. Mano abulan kon.
Awan mo't sweldo. Ay, kasaritam ni Andong Ay na, di na kayat adenggan tatang. Makaunget no ibagak dayta. Ay, kasano da ito yan baka? Naibusan ti kwarta nga inutang ko. Awan mo't pagpurchis ta iti ilako ta. Papanan na ngay asaan ka amalugi, Andong. Kat saan mo't ako mitkita to'y pwesto. Wana, tabasit pa'y nga ro ti customer ta. Agrason kan tupay lang amit. Makaamukan adita utang mo. Ay, kapilitan nga i-give up tan ti pwesto. Awanan ti punan. Ha? Kasano nga rudan ti nagastos mo a pinagpatarimaan dito eh? Kunamat ti aking kuko iti pwesto, ay sublida ti ginastos ko, iti pinangpapintas ko dito, ino pumanaw ta. Kat pa'y sublim nga rod ta i-give up tan, no awan mo't pag-purchase mo iti ilako ta. Andong, madamag ko man, kasanon nga iti utang mo kanya Uncle Bert. Ipaunak pa'y lang ti impasublida a kwarta iti pwesto. Kat pangalaam to nga iti pagbayad mo, iti nabati pa'y nga utang mo. Problema nga rod bakit? Si kaman langan ti mapan makisaw kini Uncle. Ibagam ang nalugi ti negosyo ta. Ipaunang pa'y lang to impasublida a kwarta. Ala, iyag mo nga rod, tasyak ti mapan. Nakaumay ka, Matlisa. Anya ti masapul mo? Umayak ko mamakisarita, Uncle. May papanitian niya. Nalugi ti negosyo ni Andong, kat in-give up min ti pwesto. Anya? Kasano nga ro din ti utang ni Andong kanya? Ada nga rod ipaspasubli na akwarta, Uncle. Ngam, kayat ko asyaklaangan ti umutang iti daytoy. Ta, padasak mamot ti agabang iti uray basit la apwesto a mabalin a paglakwan iti street foods. Barang makabayad kami, Uncle. Tulungak ti asawak a makabayad no adagasat ko nga aglako. Ay, alangarot balasang ko. Barang nalalaing ka nga agi-manage iti negosyo. Ay na, agyaman ak unay, Uncle Bert. Ay na, imbaglakit din. Tasyak ti nakauna iti daytoy papaabangan da. Naglipit ngam mabalinan daytoy. Street foods matlaang ti ilako. Asidag ti eskwelaan ditoy. Iso asigurado nga adu ti gumatang. Agdalusak pay. Kalpasan na, mapanak aggatang kadagiti masapsapol ko nga aglako. Ibagaklatan ka ni Andong nga adda na sa pulak a pagtrabahwak. Diyak pa'y ibagbaga nga adda abangak a pwesto. Naggapuan bakit? Apay nagbayag ka anapan nakisarita kini Uncle Bert? Nagdiretso ak namin nagbirok iti trabaho, klakay. Ket, adda na biro kam? Siyempre sa anak mo't akaskan ka napili iti trabaho. Anya nga iti trabaho? Kat aglako manon May salaabulan, manipod ng rugi ka naglako, ngam dakkelan to ibaybayad mo? Talaga nga inununa kayo, Uncle. Nagtip-tipidak atap nung mabayadan kayo. Kan napigsamot basit di negosyo. Ado ti aggatang, Uncle. Ay ket nasaya at ano kasta balasang ko. Manupay abulan, sigurado ang mabayada kung ti utang ni Andong kada kayo. Lakit di ay. Nasabat ko ni Uncle Bert. Dumawdawat ak lakit din iti pasensya. Tawan pa'y maited ko iti utang ko. Dandanim mat ka nun mabayadan. Wan alakay, tamayat ti diskartek nga aglako. Saan akasken ka? Anya ti kayat mo asawan? Kat no inutang ko matkat, di kwarta nga ipaspasublim idi ka ni Uncle Bert. Siyak ti nagnegosyo. Kat mayatan ti basit a negosyo. Ita, dandani kon mabayadan, pati ti utang mo ka ni Uncle Bert. Anya? Di mon tumot ngamin kayat ti dumngag iti isursurok kan ka idi. Pasensya ka na bakit? Ket agyaman ak. Tadandani mon mabayadan ti utang ko. Mabagtitak iti kapapanunot ko iti pangalaki iti pagbayad ko. Pagnakmamdaytan, lakay. Ita, tultulungan nakmatan ni Andong dito'y basitla nga negosyo, Mr. Lonely. Uray basitla ang kunak, nga madamat magangganan siyak. To'y pagayam mo, Lisa. Agyaman pagayam, Lisa, iti dito apakasarita ket dayawan ka.
Taam at tinulungan nila kay mo iti utang na. Uray kas jay, asaan na akayat ti pasuruan. Takas ta ti rumbeng iti agasawa. Ag tinulong da, ken man nakaawat da, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Alisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ronald. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y ti may sa atawan ti relasyon mi kini Betty. Ket nagdesisyon kami nga agkalaysa. Agpada kami nga agtawan iti 30. Ngem sakbay adimtang ti aldaw ti kalaysami, rimwar ti pudno nga ugali ni Betty. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ronald dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ronald, kita ang dito eh. Anya man inday ta, Betty. Kita ang dito ipopos ni Mary nga ex mo. Maanano ko ma, Betty? Basaan namin dagiti post na iti Facebook Pa-victim na unay. Di mo lata ni kaskaso. Naamuan na siguro nga umadanin ti kalaysata. Iso anagadumanin ti ipopos na. Ay, makauma. Awan mo ti dinakamat na anagan di tayong post na. Uray no di na ibaga, amuklatan asika ti pasagidan na. Betty, nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Mary. No apay-pay lang amin nga stalk mo ti Facebook na. Mabalin ka ding agsarita ta, Ronald. May papanitian niya, nanang. Ay, kuwang amin, anak ko. Sigurado ka din kan ni Betty. Ay ayatek ni Betty, nanang. Yawid ko ka di dito'y balay, no saan nakasigurado itiriknakin ko, ana. Kasla nagalas ngamin ti ugali na anak ko. Sipod imakar kayo dito'y balay, madlaw ko ti madi nga ugali na. Ay, di mo ko mapanunutan adadadaulak ni Betty kan ka. Nalastog nga agsasao, anak ko. Nanang. Amang ano day tanto ti saan nyo apag kinaawatan adwa. Kinaam day nyo aladawan, Ronald. Ladawan ba't ni Mary day ta? Kinaam kilangan na iti day nyo aladawan. Naka-swimsuit kat di namat bagay. Kas lakawayan. Una yan ti kasta pa nagsasaom, Betty. Kat punumat. Adayo anapimpintasak ngam ni Mary nga ex mo. Apay akasta ka kini Mary. Kat awan mo ti dakas nga aramidan na kan ka. Masurunak nga rod amang kikita kadag ti ipopos na iti Facebook. No apay nga ngayos stalk mo ti Facebook na. Anya nga iti mo? Amangan no aday limlimod yu adwa kanya. Ex ko ni Mary. Nabayagan nga awan kami. Saan pa'y lakadian nalawagkan ka dayta, Betty? Good morning, Ronald. Oh my God, tagkapitan. Anya dyan post mo iti Facebook, idirabi. Okay lang mo ti mangi post iti kasjay. Ngam ko ma. Kitaan,
No di mo iramraman te ex ko, kadag iti post mo. Apay kasla concern ka pa lang iti dayjay am Mary, ha? Saan nga minanasaya ti kas yung post mo? Nagado ti makabasbasa. Kasanon ngay, no ibagada analastog ka. Sikan tumat lang tinakababay ni ti kas yung post mo. Apay nga min apakibiyang am dagiti ipopost ko. Pangasim, i-delete mo dayjay a post mo. Siya kun ti mabain. Ti kunam ket di. Aging ga ita ay ayatan pay laang ni Mary. Ay ayatan ka, Betty. Kat kayat ko nga i-delete mo dayjay a post mo. Tadyak kayat a maibabain ka. Adto yung tikapem, pare Ronald. Nagyamanak, pare Kian. Anya tigagaram, pare. Kayat ko lang ti agpaangin dito'y balayo. Apay, nagapa kayo manan kan ni Betty? Kasanumat ngamin. Naglastog. Noan niya laditan ti ipopost na iti Facebook na. Anya? Una yan. Dahil tati ka na yun asan mi apagkinaawatan. Iramraman na ka na yun ti ex ko. Nukasta, aging ga ita. Insecure lata ni Betty iti ex mo. Wen pare, jak amo, noan niya ti agtartaray iti panunot ni Betty. Ronald! Si kamot na masabat ko. Mary? Wen, siya. Kunak no adda ka ni Jabrod. Wen, ngam nagawid akon. Tanalpas ti kontratak. Oh, kumusta kayo mata ni Tinobyam? Nasayat kami, Mat. Kinapudno na. Plano min ti agkalaysa. Kasta ka di? Advance congratulations, Ronald. Agyamanak, Mary. Wan gayam. Pakibagam man itinobyam, asaan ko mga agchat-chat itikas day kanya? Ha? No kasta? Nag-chat ni Betty kan ka, Mary? Wen, namin adun adaras, Ronald. Kanayon na nga ibaga nga adaywan ka. Nagadupay tinasakit aba ng ibagbagana. Ngam jakon riniplayan ti dadduma. Jakmat kahit ti ag-message kan ka. Tama nga nuad adda pay asaan kayo nga agkin naawatan. Mabalin ka din nagsarita ta, Betty. May papanitian niya. Anya ti inchat mo kini Mary? Imbagaklaan mat nga adaywan na ka. Tadak mat ten a partner mo. Apay mo't akas jay ti in-text mo kan kwa na. Aguray ka. Nagsarita kayo kadi iti dayjay a babae? When? Ambisyosa mat dayjay anya. Kalpasan tinaramid na kan ka? Di mo ko mapagsawan ni Mary iti kasta, Betty. Awan ti dakes nga aramidan na. Amuna nga addakan anobyak. Iso nga umad adayo. Amok nga ibagbagam laang dayta. Tapno saan kayo apag panunutan iti madi? Ronald, anak ka. Nakasadsadot mat jay nobyam. Apay manin na yata, tang. Kasanaw, di na pa'y matulungan ni nanang mo dito'y balay. Nabanog siguro tatang. Oh, ti ibagam kit day. Sa daot day jay abitay. Anya kumangay ti pakabanugan na. Awan matrabaho na. Tatang. Ay na, anak ko. Nakakaasikan to. Nukas jay a klase ti babae, ti maasawam. Di kay kumagsaw iti kasta, tatang. San la siguro anarwam ni Betty iti trabaho iti balay. Naimbag na nasabat ka, Mary. Apay ka di, Betty? Apay anagawid ka may laang, Anyat kayat mo asawan? Uray di mo ibaga. Amuklatan anagawid ka. Taam mo nga umadanin ti kalay samikin ni Ronald. Anya ka di dahi nga ibagbagang, Betty? Awan ti kasta apanggap ko. Kinapudno na, nagawidak, tanalpasan ti kontratak ija abroad.
Old bag! Apay asin ni Patnak, Betty. Day tati may parbang iti babae akaskan ka. Anya ti Maminsan mapaspasamak dito ha? Bagpagaman day ti desperada nga ex mo, Ronald. Awan ti dakas nga aramidak kada kayo, Betty. Ammom day ta. Jak amuno apay anapudot ti ulong kanyak. Di ka man agdrama akas ta. Taamok nga aging gaita. Kat adnapay la panagayat mo kin ni Ronald. Huston, sumardeng kayon adwa. Ti awanan baing a Mary? Saan ka di nga imbagakan ka? Asar nga mo ni Mary. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Ngam awan ti dakas nga aramidan na kan ka. Iso anagawid dito'y Pinas, takayat na alapdan ti panagkalay sata. Di ka kumagaramid iti iskandalo, Betty. Jack mamati, ama aramid ni Mary ti kasta. Nangag ko ti panagapayo ka ni Betty itay, anak ko. Di kay kuman makibiyang, nanang. Jack ko makayat ti makibiyang. Ngam aglablabasan ti nobyam. Kas itay, nagadumanan nga impos na iti Facebook na. Ni manan Mary nga ex-girlfriend mo ti patpatamaan na. Jack mo na mo ti aramidak, nanang. Mariribu ka, nak. Agpanunod ka na imbag, anak ko. Kasta ka di aklase ti babae ti kayat mo nga ikalaysa. Ay ayatek ni Betty, nanang. Ngam iskandalo sa unay ni Betty, anak ko. Kasano nga no agasawa kayon taon. Di i-post nanton iti Facebook, dagiti amin ngar aramiden yaw. Uminom tabay, pare kiyan. Nabartagkan, pare. Nasaysayat no gawitan. Jagbay kaya tiyang gawin. Amanuan niya pa iti maramid ko iti nobyak, pare. Pare, maalamot siguro dayta iti nasaya at asaritaan. Narigat a kasarsarita ni Betty. Nomumlang, pare. Urayan niya ti bagak. Sana dumngag kanyak. Nusan ko lang ay ayatan. Mabutang siguro ano i-break mo, pare. Anya ko matipagbutngan na. Loyalak iti nobyak, pare. Sa dino tinagturugam idirabi, sika, Ronald. Pangasim, di na kumamanan sermonan. Wano, napan ka iti ayan ti ex mo. Iso ka di ti kaduam idirabi, ha? Nikiyan ti kaduak idirabi. Ha? Amo ka? Kayat mo ngagsinublan kayo kin ni Mary. Di mo lang maibaga kanyak. Di ka kumagaramid iti pagapaan ta, Betty. Amom, saan ako nanaragsak iti kastangar aramidam? Pues, no saan kan anaragsak? O di agbritan? Ha? Nakabaabain mat no ipilit ko pa ilatibagikan ka, aber. Dayta akan ayon ti sang kaibagam, Betty. Amumat nga ayatan ka. Ay ayatan tarupam. Dumngag ka kumamot ka. Di ka nagpalawag. Tay tamat lang. Pumanaw akon iti daytoy abalay. Kat daytoy ti tandaanam, Ronald. Saan kayon to anaragsak iti daytoy Mary? Anya dyan nadamag ko, pare Ronald? Pimanaw ni Betty, ijay balayo? Wan pare, linapdak. Ngam nagpilit a pimanaw. Ay, una yan. Pare, ribu ka na kiti kastoy ang mapaspasamak kanyak, pare. Gagangay na, pare. Oh, katanyang iti plano mita? Jack pa mo. Di mo ka disurutan iti enda? Saan pa'y? Sigurado adinak mo't lakayat akasarita. Naimbaglangan tasaan kayo pa'y nagkalaysa. Kaya't kung ay kalaysa ni Betty, ngam kastoy matanti mapaspasamak. Jack impagarop, akas jay gayam tipod nung nga ugali na.
Aping may ka dito balay, Ronald. Kaya't ka lang nga kumustahin. Makatawan ng tinapalabas. Sipod na udi ang nagkita ta. Saan arumbang may ka dito eh? Anya ti kaya't masawan? Adnan asawa. Anya? Pasensya kan kadagiti dakas ang naaramid ko kan ka. Kanayon ka pagsuspet saan. Oray awan matdakas nga aramidam. Oray ni Mary. Kanayon ko nga apaan. Oray isumat tumat adayo kan ka. Dakkel ti bidot ko. Kat sapay la kumata mapakawan na, Ronald. Awan ang kanyak dagijay. Pangasim. Pumanokan. Saan akas kanyak ti babae ang maiparpangkan ka, Ronald? At daman sa lutsudakan ka, pare Ronald. Anya day ta, pare Kian. Pudno ka di, nga dan asawa ni Betty. Wan pare. Sinarong kara ka di malayda. Kat day ta tinamak. Nagkas ang matan tikas ta, pare. Awanan ti maramidak. Husto tinakunan ni Betty. Saan ada kami tinaituding para iti tunggal maysa? Pare, uray no kasta tinapasamak. Di ka mapukawan itinamnama. Nudyak ko maimanugot api manaw ni Betty idi. Amang ano da kami pailangaging gaita. Di mo pa basulan ti bagim, pare. Aklunem asaan ni Betty ti babae aparaken ka. Anya ngay ti planom ita, Ronald. Nakikalay samat gayam ni Betty iti sa balay. Hawan tatang. Unay nagasgasat ko. Nalabait, asaan ada kayaw tinaituding para iti tunggal maysa. Iswakas jay tinapasamak. Kastamot lang timbaga ni Betty kanyak. Idi nagsarita kami, tatang. Amoyo, dakkel tinagbaliwan ni Betty ita. Saanan nga iskandalo sa akas idi. Amunan na aklonen tinagbidutan na. Nasaya at matano kasta. Maragsakanak, tanaka amiris matan ni Betty. Didakas na. Saan ada kayaw tinagkatuluyan? Hawan tatang. Sayang dagiti plano mi asaan anatongpal. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Dumtang tumat ti aldaw, amam-amum ti babae, aparaken ka. Uray no nasaktanak itinagbanagan ti ayan-ayat mi kini Betty, rinispeto klatta ti desisyon na Mr. Lonely. Sanak matan na nakisinublian pa kini Mary, kat aging gaita, single aklatta. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangin drama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ronald. Ronald, pagayam ko, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Unay nagasat mo, pagayam ko. Ngayon talaga akasta ni ayat. No sana paraken ka, saan aparaken ka? Kat uray kasta tinapasamak, di ka kumamapukawan itinamnama. Dumteng to ti panawen, amam-amom ti babae, ama ikari aparaken ka. Bueno papagaya, maing ka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Ronald. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan asaldi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalagip ko nga ibinglay ti pakasarita aken ayat, bareng makaipay ti basit nga inspirasyon kadagiti na ayat adungdungheg. Nagayatak iti kastaunay, isung nga insaganaak ti para kuma, iti masakbayan mi. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Saldi, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensya ka na. No nagita lang ti pasarabok kan ka, Mayla. Saan kami pa'y kami na nagsweldo? Si Kamat, okay lang mat nga uray awan. Saan mat ang masapul at tunggal umay ka, kat adawit mo ang pasarabong. Uwan matkit di basta, kasya? Sika talaga. Tinapatag kanya kat ti presensyam. Kanti ka na yun apa ng supsuportar mo kanya. Ala, wanan. Oh, kumusta ka nga ro dito eh? Kumusta ti trabaho? Awan pagdanagam kanya saldi. Gaputaas ti apo, nasaya at mat akanayan ti kasasaad ko. No ti trabaho mat, ay makarik na ak iti bannog. Nukas di nga ado ti tao iti groceria. Kasi ka nga ro Saan mat? Talaga akas na. Groceria nga ro ti ayan ko. Agan anat ka nga ro ka na yun Mayla. Diyak kaya't nga da sana nasayata mapasamakan ka. Wan, di kagdanag ko nakmat. Si kaatirong bang aganad. Gaputa na dagsan kan narigat ti trabaho. Kumusta kayong kinimayla kayan-ayat mo, pare? Nasayat na tamad. At taman di mi pagkinawatan no daduma. Ang masulbar matladagos. Gagangay day ta iti relasyon, pare. Nang runa agasawa kayon do. Adulat ta dagiti panubok ang mapasaran nyo. Uy, saan ka abot-but ngan pare? Ibagbagak lang ti pudno. Tapno saan kanto ang makmaklaat. Kan tapno adamot basit background mo may papan itibiyag ti adda asawa na. Sabagay matkit niya, pare. Apay nga minadi kay pailagkalay sa itinobyam. Ako sa anak pa yung kami na nakasagana. Kan awan pa iti umdas nga urnong ko. Kita pare. Ang mga nukunam nga urayem pa abumaknang ka. Samon to ikalay sa ni Mayla. Saan mo't kit di Ang kurang pa lang kami urnong ko pare. Kan may saan pa kano ang nakasagana ni Mayla ang makiasawa. Agpakada ko, Mayla. Agsubli ako ng trabaho. Wala nga min ngal dati bakasyon ko. Saldi. Ikagsangit Tapno na talinay ti panunot ko amang panaw kan ka. Kasano adya kagsangit. Kat amok nga ado pa'y nga daw. Bulan pa'y kit di siguro ati urayak sa tanto manin agkita. O santa pa'y Sana bale. Tatemporary mo ti panagsinata. Kaoray ba panti manong aldaw kun bulan. Ken agsubliak mo't lang. Ayan ti kasto Masapol nga aganos na Mayla. Tapno makatagad ta adwa. Saan mo't amabalin nga gigan ta dito dagusta. Wano iji balay. Wan matkit di Ngam ni pangasim atagan anad kay Chay. Kanayon nakngawagan tapno sa anak ngagdandanag. Wen, oras ka. Agan anad ka mat dito Dawaten ta, asapay lang kumata nakaradgad ta kanayon. Itigas ta. Makatagad ta. Kata daramatin ta ngagsimpa. Wan saldi. Ala, unasa man dito tilwang. Ulit agan anos ka pa Wan saldi. Ala, iri ka pun tiri daw. Tama nga makaturog ka. Mapanak mo tayo. Nadagkat unay kan ni Rose, parisaldi. Madlaw ko kat agkursunada unay kan ka. Jak man mo. Kanayon ang mapanidya ayan ko. Nukas dya break time. Ay.
O mas asidagkan ka ti sulisog pare, liklikam data. Ha? Uwan pare. Bumaybayag namin ti relasyon nyo kini Mayla. Iso nga umad-adumat ti pakasulisugam. Iso anas ka na natibker ka amang laban ka dagita. Ha? Di mo liwayan ti agkararag. Tani Apo Diyos ti mangtulong ka, tapno agtalinaid ka natibker. Naurayan niya pa'y apanubok ti dumtangkan ka. Uwan. Iti may sa relasyon, ado ti pakasubukam. No daduma, dumtang ti panubok no kasya nakapsut ka. Kan kasla mapukpukaw ka iti nalintagadalan. Iso amasapol at talaga ti kinatibkar, kan kinapudnom iti relasyon nyo. Pare. Kasla ko maita pare. Umas asidagken ka ti sulisog. Gapo taadayo ka kini Mayla akaayan ayat mo. Iso asapay la ko ma pare. Kadi ka agpasulisog. Hello, Mayla. Saldi, mano abulan ang tinapalapas. Nang di ka pa mag-agbakasyon. Pasensya ka na. Ado nga minti trabahon mi ita ditoy. Iso sa anak pa makabakasyon. Gan makapasyar dita ayan tayo. Sapay la ko matamawatan na. Sana balay. Apaman amalpas da ito a project me. Sumarong karak dita. Oh, sige nga Rod. Kumusta ka mat ngay dita? Nasayatak mat. Kanayo naknaganan. Sigakit di dita Nasayak mat lata. Kan may sa, agnayon da iti empleyado iti grocery nga ayan ko. Iso asaan ako na ang mabambanugan. Nasayat no kasta Mayla. Tapno maksayan mo ti trabaho mo. Alang nga Rodan, nalpasan ti break time ko. Bye. I love you. Bye Mayla. I love you too. Uy, pare Saldi. Oh. Naggana sa nadanggan. Sana all ako na dagiti agtutubo. Adda kagayam dita. Juan Saldi, di mo ngamin napuutan na nagtugawak dito abay mo. Tanapas ti saritaan nyo iti kayan-ayat mo. Ay, sika talaga pare. Apay akasla naliday ka. Kalkalpas yung lang nagsarita ka. Mailiwak namin iti kayan-ayat ko pare. Sika talaga. Ala, agan-anos kayo. Tapara mo't la iti masakbayan nyo ti panagtrabaho. Mayla, ano sa man yung tagbati, Apaya, di ka matagtimat. Aginggat ka ano nga taakas ti sitwasyon ta, Saldi. Agan-anos ka di. Sana bali ta trabaho mo ti makagapo. No apay nga umadadayo ak. Agur-urno nga para iti masakbayan ta. Isong aganos ka. Anyangin nga Rod. Pasensya ka matan ano kastuyak. Maawatan ka. Laglagi pa makanayon para kadata ti amin. Sana bali. Agbiro kak to iti daduma pang ganak ditoy. No adda mabiro kak amayat ti pasuldod Sige. Itulod ka ni pagurayam itilukan. Sigurado ka? Juan. Ala, intang ka Rodan. Kat agyaman ako na, Mayla. Nabayag manan adi ka nagbakasyon, pare. Buwan nga ron. Kasano? Mistrikto mo ti management ti kumpanya nga ayan tayo. Saan na mabaling tagbaka-bakasyon latan? Ay, awan nga Rod. Gusto mo gid niya? Tapno makaurno nga andagos. Kaya tapno maikalaisak matin ti kayan ayat ko. Una, nabayag kayo matin nga agayan ayat. Kat, kumusta mat ni Mayla ijay ayan na? Dajay, nasayat lata mata para Nasayat nga Rod no kasta. Agam, no naduma. Agpasugnod, gapo tadyak masarsarong karan. Ay, wumlat ta. Kasta talaga dagiti babae. Agsapul da iti atensyon kan oras tayo.
Sa bagay, nagpaisutin ako nan, pare. Awaga makanayon. Di mo una ipamaysa ti atensyon mo iti trabaho. Uwan, pare. Ada ka gayam dito Ashley. Wan saldi. Jack impagaro pa dito'y gayam ti pagtrab-trabahuan. Nabayagak dituin, ha? Sige sa dino ti pagtrab-trabahuan ita. Di taman kaabay ti kompanyayo a rural bank. Kaskastrat ko dita, ngam day off ko, iso arimwarak. Apag isumot na nakita ka. Kasta, Saldi, saan ka kadya maistorbo? Saan, Matt? Kapot lunch break mi. Ay, wan gayam. 12:00 ngagpaiso. Wen. Saldi, apay nagsina kayo ko ni Mayla. Sayang, nagbayagan ti relasyon nyo adwa. Anya? Nagsina? Saan mo ta? Ha? Saan kayo nagsina? Saan, Ashley? Kasano dayta? Kat no masikugan, 3 bulan. Anya? Gayam ko ni Mayla, ngam panag ko na. Ado ti saan ko nga amo, kastamot kan ka. Tinasayaan. Mapantaman pa ija, tapno makapagsarita tanay bag. Sana ba ta-break time mo mata ko na. Sige. Naklatak iti day taming bagam. Anya matenti kastoy. Jak impagaro pakastoy ti mapasamak iti relasyon mi kani Mayla. Ay, anyan ngagpaiso. Masikog gaya man. Kaya't nasawan. Ada sa balian nobyo na. Kasano mapasamak na ita. No siyak lang ti kayan ayat na. Kat jak magpulo sinagsagid. Kanayon na kayo di nga awagan. Wan mat. Ngam kadagiti naglabas sa lawas. Man-manong umawag. Pasaray mamindwalangan iti makadomingo. Ngam ti matimbagaan na kanyak. Kat makumikom iti trabaho na. Tinasayat pare. Danuna mi dagos na. Sana bale. Malmalpas mo tenda iti project tayo. Kat makadawat ka iti bakasyon kini boss. Uwan pare. Dahil tati aramidak. Ngam palagi pa pare. Kontrolam ti pungtot mo. Di ka agaramit iti pagbabawiam to. Uwan. Kat agyaman ang iti dahil ta palagip mo. Saldi? Mabalin ka de pastraganak, Mayla. Sige. Umunag ka. Agyamanak. Taman pa yan nagbakasyon ka. Apay din pinakaamo na dagos. Tapno insaga na akti sa sangpot mo. Tapno isaganan isungbat mo kadagiti amin asaludsud ko. Kasta ka di. No kasta. Amo munti amin. Apay. Agpaiso ka di tindaan da kanyak. Mayla. Pakawanan na Saldi. Ngampun na di amin. Masiko ka. Katalo abulanan. Anya? Pakawanan na nailawanan. At na nakarelasyon ko katrabahuan. Nailawan kami at nagbunga. Apay, anaramid mo kanyak ti kastoy, Mayla. Anya tinagkurangak. Inaramid ko mat amin na pagrabangak. Inan-anusak ti madayon ang gid. Tapno makaurnungak iti agpay ka na ta. Ngam apay akastoy tinaramid mo. Pakawanan na kumasaldi. Gaputa dya ka mo no apay. Dya ka mo no napunas ti panagayat ko kan ka. Wano gapula ang tagin na tayo ta. Wano. Amok nga da parikot mo, anak ko. Gaputa kasta tilanga, manipod simbangpot ka. Apay,
Ibagam bareng matulungan ka. Nanang, uray ka sa nugayam, ti panagayat mo iti may sa tao. No narukop, kit di na malabanan amin asulisog anumteng. Nay, apa yun, anak ko? Insukat nak ni Mayla iti sa bali, nanang. Kit nasakit. Masikog pa yun. Aniya. Day tatipod no, nanang. Iso nagsakit. Diyak ang buti panunutak. Diyak ang buti aramidak. Apaya kastoy. Nagayatak mo't itinapod no. Masakitan ang lagayam. O baw, ti panagayat ni Maylakan ka. Iso adina na bailan ti sulisog. Di mo ko madadailan ti biyag mo, anak ko. Gapulaang gankwana. Panunutom lang aparte ti biyag da ita. Kat saan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa? Uwan, anak. Kitagyaman na kada kayo. Gapotad da kaya ka na yun, itisibay ko. Pare Saldi, awan mo tan tiga ganay gayam. Sipod nag-break kayo kini Mayla. Pangasim, di ka una agparparikot. Si kamot lang ti kakaasi. Pare, kunantan, asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa? Naawat ko matkid din ti amin. Angin, makarik na aklat tayo ti saan. Narigat at talaga timang lipat, pare. Ngam ikagumam, tapno di ka marigatan. Uwan, pare. Angam, apa nag-file ka iti resignation letter mo? Agresign nak, mapanak iti syudad. Aramatek ti ornong ko. Apara ka makada kami ka ni Mayla. Agadalakit di. Adakan ka dayta pare. Kasayatan matkit di dayta na panunot mo. Ala, sana bale. May salangan na tawan kat may lepas mong ti kursom. Uwan, pare. Agsingsingpat kayo dito katrabaho ka. Uwan, si kakit di Di ka mang liplipat Ayaban na kami to, intong graduation mo. Nasaya at med, tanalagip mo nga ituloy ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Adamat kit di busbusak. Iso nga ituloy ko ti agadal. Ay katwan para matlakan kadayta. Ang agan-anad ka ijay syudad ado ti pakasulisugam ijay. Iso apang nga asim, tagan-anad ka. Wen, di kay kadagdanag, nanang. No kasano ti kinagagat mo nga agtrabaho, sapay kumatakas tamot ti kinagagat mo nga agadal. Wen, nanang. Alang rod, mapana ko. Kahit agan-anad kayo umat dito'y balay, Agawi da, nukas dyan nga awan klasek. Anak ko, dimar ay daasli kan Mayla iti graduation mo. Kastaya, nanang. Wen, anak ko. Aday tadan Ha? Uwan nga, paiso. Congratulations, Saldi. Ada kami ka ni Mayla. Agyaman na tadi maray kayo. Wan mabalin ayamot asaan kami adumaray. Agyaman na ka. Kablaawan ka, Saldi. Imbagpekan ka, tanakalpas ka iti panagadal mo. Idin to siya kat single mama. Anya? Naklaat ka no apayakas di imbagat. Ngampod no, single mom ko na. Kaputa saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko. Saan kami ngamin nagkinkin na awatan. Kat sapay ko tapakawanin nak iti inaramid ko. Malidayanak para kan kamayla.
Ala, ituloy mo na tatagbalin anitip ka. Para ti masakbayan ti anak mo. Kahit na may papan mo ti tinapalabas. Awanan kanyak dayjay. Agyaman na, Saldi. Ala, intay mga niti restaurant. Kat inton biyernes. Mapan kayo to ijibalay, ha? At dabas pagsasanguan tayo. Ay, katwan Saldi. Mapan kami talaga. No siya, jak maipasigurado. Tamangan no awan agaw awir iti anak ko. Ang ulitat, kablaawan ka iti panagturpos mo. Congratulations, pare. Agyaman na ka. Maragsakan kami para ken ka. Gapo tayong pasnek mo ti panagadal mo. Di ka nagpaaba kadag iti panubok adintang ken ka. Gapo day tayo ti kanayon nyo apan ang suporta kanyak, mga pare. Ken kang runahan na. Ti Diyos akan namin tinang tartarabay kanyak. Ngem, kumusta mo ti pusom, pare? Nakalipat ka din, wano, sa diwa pa ilang ti Sam. Ha? Nabayagan tayo siya pasamak. Iso na nalipat ako. Imbilang ko, nakaslakabsat ni Mayla. Nasayat no kasta, pare. Iso agsapol kametan iti asawaem. Anya? Oy, saan na siya ka? Ha? Uray da kayo. Gapotag papada tayo alumakayan. Ay, nagpaisa, makasawa tayo. Gintan tayo. Ala. Agshot tayo pa ikiti. Awan nga kweso. Bayan tayo man pala dita. Asa-asawa dita. Rambakan tayo kiti ti graduation ni Saldi. Awan. Nasakita na gapukan ayak, Mr. Lonely. Ngamjak impalubos nga iso ti makadadaal kanya. Inawat ko ti amin ket nangabarwanan na. Ita, may sa akon a head officer, iti kumpanya ang nagpaayak kas welder, iti nagsarde nga ang nagadal. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Saldi. Saldi pagayam ko, napintas ti pakasarita mi ti biyag. Mangipakita nga uray anya kuma tinapalabas, saan kumaaday ta ti mangdadaal ken ka. No di ket pagbalinam kuma akarit ken inspirasyon, amang pasaya at pay iti biyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Saldi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Reputaso. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.